kong niyag matagtiki nang liki napasagdan wa napatambalan ambot lagi wa tambali kun ba ana choy mo takod tumoy kanang imong syakoy tugkan og butoy tambali o kang kongwop ambot lagi basin pwede butilya ang solusyon anang matagtiki ik o iplastar ang iyahang bangag dito subag ipasumbag kulba ana choy mo takod tumoy kanang imong syakoy tugkan og butoy tambali o kang kongwop ambot lagi basin pwede kung dili magsilbi pug ilang og sili aron mga kagaw di gyud mabuhi halalihok ay kahadlok pwede rasad hunaran udlot dinok dok grabe na ang kurikong niyag matagtiki nang liki napasagdan wa napatambalan ambot lagi wa tambali kun ba ana choy mo takod tumoy kanang imong syakoy tugkan og butoy tambali o kang kongwop ambot lagi basin pwede kung dili magsilbi pug ilang og sili aron mga kagaw di gyud mabuhi halalihok ay kahadlok pwede rasad hunaran udlot dinok dok grabe na ang kurikong niyag matagtiki nang liki napasagdan wa napatambalan ambot lagi wa tambali kun ba ana choy mo takod tumoy kanang imong syakoy tugkan og butoy tambali o kang kongwop ambot lagi ye patambali kurikong nimog matagtiki basin mo takod sa imong dako nga buhi grabe na ang kurikong niyag matagtiki nang liki napasagdan wa napatambalan ambot lagi wa tambali kun ba ana choy mo takod tumoy kanang imong syakoy tugkan og butoy tambali o kang kongwop